Prva pomisao kada čujemo održivi razvoj jeste neka dugoročna održivost, to jest da odluke koje danas donosimo u životu budu održive i budu dugoročne i da kasnije ne štete živote u budućnosti. S ovom temom sam se malo više upoznala pre nekih 2 godine, otprilike kada sam bila na jednom projektu koji se zove Youth Speak, koji se bavi održivim razvojem. Generalno pre samog projekta se organizuju ankete koje se bave, da kažem, istraživanjem tržištem i raspituje se koliko mladi znaju o toj temi, šta misle o tome i slično. Imaju priliku da na samom projektu od kompanija dobiju neku edukaciju dodatnu, da sa njima održe neke studije slučajeva i da kasnije to iskustvo prenesu i da to prerastu u neku praksu. A kako sebe vidiš ti u održivom razvoju? Ili možeš da nam objasniš kako si učestvovala u tom projektu? Na samom projektu sam učestvovala u svim da kažem aspektima i u samoj studiji slučajeva i sa kompanijama sam dosta pričala o tome, ali pored toga taj projekat mi je omogućio da čujem nešto više o jednoj omladinskoj organizaciji koja se zove ISEC, zbog koje sam ja kasnije i postala član organizacije koja mi je dosta približila tu temu i u kojoj sam se više i upoznala sa njom i generalno se u samoj organizaciji bavimo održivosti i trudimo se da ljudi pokreću neke promjene i da menjaju živote. A šta ti, koje ti probleme u svom okruženju vidiš kao važne, odnosno kao ključne, a u ovom kontekstu, dakle, energije, zagađenja, otpada, reciklaže? Pa najviše upravo to, najviše otpada, bacanje smeća, reciklaža takođe, zagađenje vazduha, vode, prirode i možda bih navela i manjak zelenih površina. I da li misliš da mladi imaju dovoljno prostora da utiču na te probleme? Mislim da mladi uglavnom imaju dosta prostora da se raspituju, da saznaju dosta, da kažem, znanja o održivom razvoju i da se raspitaju i generalno da imaju svest o samoj zagađenosti i o stanju u svetu i u određenim lokalnim okolinama. Međutim, mislim da kod mladih postoji manjak inicijative da nešto odrade po tom pitanju i da možda postoji neki strah da se potrude, da se njihovo mišljenje čuje i da doprinesu samoj održivosti. A šta bi po tebi bio najefikasniji način da se mladi uključe u procese odlučivanja u tom smislu održivog razvoja i zaštite životne sredine? Mislim da pre svega ljudima možda treba pružiti kvalitetnu edukaciju i alate kako bi stvorili neko svoje mišljenje i možda još veću svest o stanju i globalno i lokalno, kako bi mogli da izgleda neko svoje mišljenje i kako bi uspjeli da svoje mišljenje argumentuju i da se njihovo mišljenje, da kažem, shvati ozbiljno i da može da se smatra relevantnim za neke promjene u budućnosti. A šta je tvoja, recimo, ekološka navika? Ili imaš takvu neku naviku? Šta bi moglo da bude tvoja ekološka navika u smislu zaštite životne sredine ili održivog razvoja, štednje energije? Ili imaš tako neku naviku? Pa evo, na primjer, jedan primjer. Ja se trudim da čepove od flaša uvek čuvam i da to kasnije recikliram i da se trudim da plastiku recikliram u što većoj meri. Da, isto se trudim da punjače uvek vadim iz utičnica kada mi nisu potrebni. Kada punim telefon koristim, ali kada završim sa punjenjem telefona uvek izvadim i uvek su mi utičnice van, punjači van utičnice. Da. I šta misliš da su dobri kanali komunikacije? Da li ovo, recimo, je neki od kako kažem, svrsishodnijih kanala komunikacije kada su mladi u pitanju? Kako da mladima objasnimo da je važno da imaju takve navike i da je to u kontekstu održivog razvoja nešto što je presudno, iako zvuči banalno i ajde reći ćemo sitno, jel? Pa mislim da su društvene mreže svakako
bolji način možda, zato što svakako većina populacije je uvek na društvenim mrežama i uvek listaju društvene mreže, tako da mislim da su društvene mreže definitivno jedan od načina na koji ljudima možda se prenese svest o tome, a kasnije definitivno neki projekti koji se organizuju na kojima može više da se približi svest i moguće rješenje. Kad si pomenula sad projekat, jel možeš sad opet da probam da te vratim na onu priču o projektu? Možeš malo detaljnije da nam objasniš šta se tu dešavalo, šta su bili ciljevi tog projekta, koje su bile aktivnosti, kako su oni doprineli održivom razvoju? Pa trenutno se bavi, to organizuje novi projekat koji će biti malo drugačiji od tog na kojem sam ja bila i sada je nova ideja da se posle te ankete kada se skupi mišljenje o šta ljudi misle o samom održivom razvoju, koliko znaju i slično, da se organizuju humanitarne akcije na kojima će ljudi moći da dođu i da pomognu i kasnije postoji forum gdje kompanije dolaze da rade određene, održavaju studije slučajeva sa delegatima koji dođu na projekte i da pričaju sa njima, da ih edukuju i da im pomognu da to kasnije može da im pomogne u održivosti. U ISEC organizujemo projekte u osnovnim i srednjim školama gdje se bavimo ciljevima održivog razvoja i koje su glavne teme tih projekata i gdje dolaze praktikanti iz inostranstva da drže deci razne edukacije o ekologiji, o klimatskim promjenama i slično, tako da na taj način direktno utičemo na malu decu i stvaramo im neku, da kažem, svijest o tome i predstavljamo im kako mogu da utiču na to. Dobro, to bi bio primjer neke organizacije koja i projekta koji su dobra praksa. Šta bi voljela da ljudi pokupe iz ove epizode nakon što je odgledaju ili poslušaju? Voljela bih da ljudi ne misle da je održivi razvoj neka, da kažem, apstraktna stvar i nešto što čemu ne mogu da doprinesu. Voljela bih da shvate da su svakodnevni naši mali koraci jako bitni i da mogu da doprinesu održivosti i da kažem boljoj okolini i boljem načinu života i da shvate da svako od nas ima neku, da kažem, ulogu koja može svakako da nam pomogne u tome da živimo bolje i da imamo bolju okolinu. Pominjala si ISEC, stalno nam se provlači ta organizacija, da pružimo šansu pa da ljudima onda objasnimo, znači obzirom da postoji projekti koji se tiču i ekologije i održivog razvoja, možda postoje neki mladi ljudi ili studenti koji bi se zainteresovani uključili, pa nam objasni šta je to. ISEC je najveća globalna omladinska organizacija koja je vođena od strane mladih i ISEC postoji u preko 110 zemalja širom sveta i ISEC-ov, to jest sami ciljevi organizacije jesu širenje liderstva i promjene u svetu i to radimo kroz naše projekte, kroz naše razmjene u inostranstvu i kroz samo članstvo u organizaciji. Dobro, i sad ti kao jedan od lidera ISEC-a nameće se pitanje, a sad i u kontekstu održivog razvoja, gde sebe vidiš u budućnosti kada je u pitanju doprinosa zajednici, pa i u širem smislu i u užem smislu govoreći o održivom razvoju? Pošto studiram srpski jezik i književnost, jako volim da se bavim medijima i da pratim i ovakve prostore i neke medije druge vrste, tako da bih možda organizovala nešto poput ovog, neki podcast, neki radio, neku emisiju svoju, gdje bih radila sa mladim ljudima i na širenju pravih vrednosti kod mladih i uticala na to da ljudi budu bolje verzije sebe. Ok. Dakle, mit ili istina? Održivost je skupa? Mislim da je to mit, zato što realno možemo da se potrudimo da otpad bacamo na prava mesta, a ne na ulice. Dobro. I mit ili istina? Jedan čovjek ne može ništa da promeni? Rekla bih da je to
isto mit. Vratit ću se na svoju organizaciju kojoj volontiram i gdje se mi trudimo da svaki pojedinac pokrene neku promjenu, da postane dobar lider i da bude dobar primjer drugim ljudima. Tako da mislim da pojedinac svakako ne može sam nešto da odradi, ali možda bude pokretač neke promjene i da da inicijativu da dostignemo neku promjenu. Da li je to onda krajnja poruka mladima kada je u pitanju generalno učešće, odnosno participacija u donošenju odluka, a naročito vezano za ovu našu temu održivog razvoja? Pa mislim da jeste, zato što od pojedinca može krenuti neka ideja, neka inicijativa da se naprave velike promjene u svetu i meni je ISEC jedan od primjera, da kažem, gdje sam ja pronašla neke ljude koji imaju iste vrednosti kao ja i koje se bore za neke iste vrednosti, iste stvari i gdje mi kao celina delujemo i činimo svet boljim mestom.